riũa rĩtanathie toro muthenya wa kerĩ, mũtongoria wa Azimio Raila Odinga na munini wake Martha Karua mahungurĩte matũra-inĩ matiganĩte ma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Lang'ata, na ona andũ mandĩ na magiria kwendia kĩoneki kĩao kũrĩ aikari a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kibra kĩharo-inĩ gĩa Kamũkũnji Sarang'ombe. Odinga na Karua makiririkania aikari a Lang'ata na Kibra atĩ gwatigaria thikũ 70 tu bũrũri ũgĩe na ũtongoria wa kĩguni. Ni siku muhimu sana kwa Wakenya wote. Sasa sisi tuko tayari. Sawa? Nataka muonyeshe wale wezi. Siku ya 40 imefika. Mjue nyumba ikiwa na mama na baba itasimama. Na wazalendo wakishikana yote yawezekana. Na huyu ni baba ya uzalendo, baba ya mipango ya maendeleo. Tukiwa nyuma yake zote na tutigawanye kura, mambo yote itakuwa sawa sawa. Atongoria ya eri makiuga moko mao ti mageni na wira wa kwagĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya. Tunaanza mwenendo mpya, mwenendo ya kuvuka mto Jordan na kuingia Canaan. Na hapo hakutakuwa na wezi watakuwa ni mahali pao maalum. Azimio, inawezekana vijana wetu wapate ajira, inawezekana akina mama wapate haki yao, akina baba watoto. Kwa kikapu ya baba iko kitu kwa kila Mkenya. Odinga akiuria aiki a kura a muciĩ ũyũ wa Nairobi na bũrũri magathura thuti ya Azimio. Lakini hapa kura ni kwa nani? Kura ni kwa nani? Sasa hapa nataka chungwa 3P 6P. Sawa? Na President Uhuru Kenyatta agĩtanywo gũtongoria bũrũri mambũra-inĩ ma mũthia ma madaraka wathani-inĩ wake. Odinga nĩorĩtie aikari a Nairobi makeyumĩria kwa ũingĩ. Hiyo ndio hafla ya mwisho ambayo Uhuru Kenyatta atasimamia, sio? Nataka mpige pale kesho. Al-Sabziri, tafika. Hau kabere atongoria arĩa maranyotera iturwa itiganĩte Nairobi na arunao angĩ a Azimio matuĩkanĩtie Nairobi kuma Dagoretti ya mũhuro na ya rũgongo na Lang'ata na Kibra kwĩhũrĩra ndebe na kũmathĩra Odinga kura. Kutoka tarehe 10 sote wafanyabiashara na wakazi wa Nairobi tutapendana chanda na pete. Tarehe 9 mwezi wa 8 rais ni Raila. Inatengeneza rarua. Ukiona ufisadi rarua. Kama wananai tuko ndani ya Azimio. Baba, tutakusanyia yako yote tukiwa wamama, sababu umeheshimu wamama wa Kenya. Mara ya kwanza kutupatia mama mwenzetu awe deputy president. Kaunti ya Nairobi iri na aikia a kura makiria ya milioni 2,500. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.